kumsang zakua somnga chhovel khan Britain lama chuan tual thana le inrik rapna a hluar hle a gang bol rang omin heng bol te hian mi pui le sarkar tan poi an khoina sa hle chin kumsang zakua somruk panga march ni som pani khan heng geng zinga pol pakhat bonano crime family a an member Edward Charles Digana chu zandar ko le achan ve vela Chelsea huna office pakhat bula thia mu ani a Digana taksa hi thisanin abol na sa hle a abul maya hian screwdriver inchi som pania sei a omboka arwang hi postmortem ani nuwa police te chuan Digana hi silaya voi ruklai ka ani a akana tan hian silai pathum .45 caliber pakhat le .38 caliber pahnih man ani thu an soi Digana ruang an mu atang reiwak lova Boston Field Office atangin FBI lam chuan thu an donga chu Digana thi lai vel hian a thina hmuna Patriarcha crime family member Joseph Barboza Vincent Flammy Ronald Caseso le Wilfred Roy te an omti hi ani Digana thi chungchang an suizel na FBI lam te chuan Digana thi ma ni hian Vincent Flammy le Digana thian pakhat in biakna an hai chuaka chuta chuan Digana tha an tum thu an soi tin FBI Director J. Edgar Hoover soidanin October ni somni sangkha zakua somruk pali khan mi tuin emo Digana chu phone bia in Vincent Flammy an tha atum thu a soibok hengzong zong chanchan hian Joseph Barboza le achian te chu police te chuan an manta ani soitongin Britain a hian sualna a hluar chho hle a thil sual ti tu te hi a hu hawa an che thin awangin in suam le tual tha po an hre lo engpoi po khoi se man chu an har em maya chu wangin FBI lam chuan remruat na thar an siam ta a chu remruat na chu miswal then khate lam tanga siama an pol chanchin emo sual rong an bol dan tele an thil ti sual mai ba ka an ruwa manna te thleng po a FBI te hna shil ruzel tu turmi tu emo thlem thluk ani a FBI lam hian lo manatan police lama an thu boi nei te an ngai dam sak ve thung don ani chumia tan chuan kumsang kha zakua somruk paruk khan FBI agent Paul Ricole achian pa Dennis Condon te chuan Digana tual thi thu a an lo man to Joseph Barboza le achian pa Vincent Flammy chu an lam tanga an thlem thlu thei ta hlawa lomana tan an thu boi lo nei mek po ti nep sak an tiam ve ngal bok chutia FBI lam tang an lo nei ta ka chuan kumsang kha zakua somruk paruk khan Barboza chuan Digana thi dan dik tak le an tha dan kim chang chu court lama soi a in tiam ta a ti chuan Suffolk County Grand Jury ma Barboza chuan Digana tha ani dan le a that tu te chu a soi ta ani anzinga hian a ma a Digana that tu bera an lo pu Flammy ero a soi tel hau lo thung Barbara soidan chuan January ni somni sangha zakua somruk panga khan Edward Digana tha tuma phiaruk na hitran ani a an tha tum chan berpo Edward Digana hian Peter Limone poisa pound singret le sang ni lai aruk sak wang ni in asoya Digana tha tur hian gangpol Patriarcha crime family chu asoma poisa po pound sangsar le zanga pek atiam ni in asoibok tichuan Edward Digana tha tu te zinga in nam noya asoya hian mi rang an tela police te chuan an vai in manma se atopa Peter Henry Ronald Caseso Luis Greco te chu Digana tha tua pu in Wilfred le Joseph Salvatier te chu an ma ni lo pui tua apu boka an vai hian thiam lo chantir anita ani Digana thana hian Barboza po hidelve thoma se FBI te thushil tu ania wangin ator tur chu anep thayang berin anti sak thung tichuan kumsang kha zakua somruk pariat khan rorel tu te chuan Digana thatu te chung thu chu ngai tu in Luis Greco Henry Ronald Caseso le Peter Limone te chu thi tura thiam lo chantir anni a Joseph Salvati le Wilfred te ero tam chung lung in tang turati anni thung vanei thak takin heng mi pali te thi tura an chung thu rel ani nu lok hian Massachusetts state chuan thi tura in remna dan chu apai bo hlau maya an vai hian dam chung lung in tang turati anni ta ani kumsang kha zakua somriat pathum khan Massachusetts Advisory Board of Pardons chuan Limone chu Digana thina poi khoi velova an ngai wangin
governor hena court in Lemonia a hremna chu ti nep sak turin angena hei hi digana chung le khatte point an thlop viawa ma se governor Dukakis chuan hengen na hi anol sak thung Peter Limone le athian te chu digana thina wanga kumsom thum pani ngot threom taka jelan tan nuwa kumsang ni December thla khan Justice Department chuan hun masalama FBI in rail bol dan le thilfel tok lo an chuya an thil chuya chuan file poimo tak mu chuakin chung zinga chuan digana thina chungchang po kha alo oma file chu an han bi chian chuan digana thatu dik tak chu Joseph Barboza Ronald Caseso Jimmy Flemmi le Wilfred te an ni a ma se an aya hian Greco Limone Henry le Salvatierre te chu an pu ani ti an hrechuak ta he file a hian tape le secret recording an hotel boka chuta chuan Barboza an digana thina chungchang courtin angai tu laya athu soi le FBI ma a athu soi in anglo tak tak te po an mu chuaka ani le thla a soi te chu a in kal thel nuai ti an hrebok tin Barboza hian digana thina hmuna hian Greco po chu omve nge in a soya ma se ani na tak zoka chuan Greco hi heti hunlai hian Massachusetts a omlo hrim hrima Miami lama a om dai ani ti an hrechuak pok a om zia bera chuan FBI lam hian thudik chu hrereng chungin Joseph Barboza le Vincent Flemmi te hi FBI hena thuruk shil tu an wangin FBI agent Paul Rico Dennis Condon John Morris le John Connolly te hian an mani hming thatnan Barboza le Flemmi te hi an humthlat ati thei ome hetia Justice Department lamin FBI thilti diklo an han chui chuata ka hian poisoi lo mi pali lai mai FBI na an tan tir te kha an threchuak ngala ma se vandoi thak takin an zinga pahni Henry Tamelio kumsomriat palia upa le Luis Greco kumsomsari pasari upa te chu jela chuan an lo thiman to a aladam pakhat Joseph Salvatierre hi ahma kumthum liamta sangha zakwa somkwa pasari maya khan governor phalna in chuazalen alo ni to a jela latang omchun Peter Limone chu January tha sangni pakhat khan chuazalen ani veta ani chutia andikna highland ahan ni ta chu ahlim omvio nge yang ma se mani diklona po ni hau lova kumsom thum pathum ngot mai jel hantan kha chu ngoi baupui mai chi ani lova aladam te panile athita te chung te chuan United States government chu diklo taka jela kumsom thum pathum ngot antan tirawangin courta an khingta a court chuan United States government chu thiamlo chantir ve thungin Edward thina awanga kumsom thum pathum zet anlo tan tir Limone le Salvatierre baka Henry le Greco te chung te hena dollar million za pakhat point pasari peturin antita ani James Bay na torna ve thung kumsang zakwa somli pasari ani a zandar somle minute som thum a hanrik chuan kumsom preda upa James Bay na chuan Bartow Flam huna anche na in kongkapui chu a hong tham thama ngoi renga lu atum lai chuan u naw nu TVN pa lo lamureng chuan aron muchiang kher mai khoya nge ikal le tak tia hanzo chuan party na akal thu in thlarung deuh tak chuan asoya thildang po inzot le to chuang lo chuan ngoi rengin a ubula chuan avathu ve taringota ni e party na kal ani wangin a chaw deuh te po aniang TV po chu enve te chuang lo chuan reilo te chungin thutlenga chuan beina chu amuthlung hal tabor bora zandar som pani vel ani to ang anin chu mi tu emo hian aron kik tot dota police an ni thule beina chu an biak du lok thu an soya wangin pona chuan a chuak ve tamaya le mai tura ai ngai aniang chu a chung te po chu a kai tho ran lo ma se alo ni teu si lo police te chuan beina chu Paul County lama hruain jaila an khung ta ngal ani beina man ani chan hi engdang wang ni lovin zanlama mi ina lutru a inchunga ommi panau pang ruchua kapong sual tua pu ani wang ani a hemi panau pang hi kumkua upa ni in achung te omlo hlana pong sual ani nu hian thingbuk hnuaya om chumi ten lo mu in police nena an thlenta ani oma police ten no pang hi thu an zona ama pong sual tu hi kumsom pasari tanga som pariat velin kar mi hang muimul nei ani a abek sambuk mitawin azwa bok ti in asoi tin thirsakor sen akhala aming chu Jimmy ti lampang ani ti in asoi bok
mi pano pang thu soi atang hian police te chuan an che vela mi rang te chu an han chui chianga mi paruk lai thu zo fia tura kovin mi pano pang ma chuan an han din tlar tir ta a mi pano pang chuan James Bay na chu ama pong sol tua chuan a kok ta ani soituangin James Bay na hi mi hang ni in kumsom pariata upa ani a abeksam hi buktak main azua an chung ko an harsat ve awangin aveiwa velna atan hian thirsakor sen anei chu amang war hle thin tichuan James Bay na chu court lama trial nei tura hruai ani ta a James Bay na chung thu an relai hian a chung te chu Bay na thu shatuwa an ron tang ve a pongsuala thlen lai khan an fapa chu party na akal dai thu le alo ho nu po in ina om char thu an soya Bay na chen khat te po in an thian pa chu party na om ngei thu an soi bok mi pano pang khan ama pongsual tu ming chu Jimmy ti lampang ati nuwa apate chuan James Bay na ani em ti in azota chumi nuwa chau chuan no pang chuan ama pongsual tu chu James Bay ni in asoi ve ta chau kha ani a hemi chung chang hi Bay na te lam chuan han nial ve viau ma se rorel tu te chuan an uk sak do wak chuang lova he baka hian no pang pongsual ani na hi Bay na te party na hmun atanga mel ni vela hla ani a party chua sana no pang va pongsual man tur chuan a hlama ma deulo mo an ti boka chu po chu court lam chuan an chang ran lo soituangin hemi pano pang hian ama pongsual tu hi a hrechiang riawin alanga a hming a hmel om dan le a motorcycle rong thlenga a hriat awang le ama ngein midang paruk anda tlar zinga a thurnal theisi awangin Bay na chung le khat te hi tang viau ma se court ma chuan omzia anei talo ane chu mai ba ka mi pano pang ke kortea ama pongsual tu cement chu la in zirchian ani a chu cement nei tu chuan blood group B anei ti mu chua ani boka Bay na blood group kha AB ni in ezo khi achaklo hle a heiwang hian B anga lana chance asang hle ti in FBI expert William Gavin a chuan alo soivele zel boknen atopa Bay na chu dam chung lungin tang tura achung thu rel kluk anita ani Bay na hi atir bera chuan Paul County Jail da ani a hemi nu hian voilingot jail ranga son le ani a achung te hian kartin voi khatal an tlo zia chen misual te nun siam thatna tura hmun an siam Henry Correctional Institution a om lai po in hladeu ma se achung te hian Bay na hi an tlo thu chuang ngai lova engtik lai po in atan an din thu le an tong trai chin thu an ril chin jail ani awang hian Bay na hian om mai atum ho lova jail chunga hian mi thuam hno su tele atul dang thokin ain hlo ve thina kartin dollar somli chu a hlo ve zia chen chu mai pol ani lo jail atan chung zong deuh tho hi le khazir nan amang char bok James Bay na hian jail atan chung zong hian no pang pong sual tu nia an pu na hi apom ngai lova pong sual tu ani lo zia hriat chhuah nan DNA test po voi nga ngot thu nei tu telama dilma se a hlo cham vek thung kumsom thum panga ngot jela atan nuwa kumsang ni pakua khan America rama Paul pakhat indin jail tang ta chan pui thin tu The Innocent Project of Florida chuan James Bay na chanchin an riat hian pui anin tiam ta a Bay na tan hian Innocent Project member Melissa Montley chu ding ngalin thilti tur tul ang tia court hiala han zol ko nu chuan James Bay na DNA test chu October sang ni pakua khan court chuan a phal sakta ani Bay na DNA chu test anita a chu mi hnuwa pongsual tok tu ke korte a cement ompo kha test ani vele a aloinang ta silo chuta che chuan FBI lamte chuan an thilti sual chu an hrechuak ta ani December ni som pasari sang ni pakua khan kumsom nga pathuma upa James Bay na chuan kumsom thum panga ngot hun alo man na thin jail chu t-shirt dum ama a not guilty ti inzia khachungin aron chua santa a kongka atana ding Melissa Montley le midang ten an lo muak bok Bay na ti masak ber chu engdang nilovin jail tanga a chua thu anu hril chu ani a avoi khatna atan cellphone chu han huma zalen ani to thu anu a han hril chu mu theini se anu lom na chu kan lom pui ve ngot ngeyang jail tanga aron chua nu hian Bay na chu media lamin an kom na sa hle a
diklo taka an puna le kumsom thum panga ngot an tan tirna a thin rimem ti zo na an zo chu ani chuan engtin nge ka thin rim theyang hun kal to alom thin rim engma aso to chuang hleinem ti in a chang maya thu di create chu ani theina na ama puitu le pathian laka alom thu a soithung mi pano pangpong sual tok tuin ama apuna khan khinglet atumem ti an zo na po beina chuan atum lo thu le kumno pangte a khatiang thil atong kha poi kati pui tak zet ani ti in a chang thung anu dewa beina le hemi pano pang pui tring lo ni ve ta po hi a hran pa ngatin anin mudun nge beina hian van doi ro rowa alawan nei zia asoya ama chu Josephine na inte khinin mabak eng zok an nei nana diklo taka tan tir an ni thu asoi Florida lamin dan an lo siam thar to angin diklo taka jail tan tir te chu an dik ngei ani ti an fin fia nuwa an lo tan chung kumtin dollar singa pek tur ti ani a kumsom thum panga lai lo tang to James Bay na po chu dollar million khatle point pasari pek ani ta ane Bay na poisa don chung changa ama puitu Melissa Montley chuan engma lo ai chuan a tha thave ma se kumsom thum panga hre om taka lo man to kha kan pele thei to ngai lawang ti in a soithung Ricky Jackson a tor na me ni som pakwa sang kha zakwa somsari le panga khan kumsom nga pakwa upa Harold Franks a chuan an veng Cleveland Ohio huna a chop dor chu a chua san chia ti in mi hang mi sual pani hian a poisa nei chu chu sak an ron tuma Franks a hian a pek du mai bik lo awangin mi sual pani thinrim chuan Franks a chu alua na takin an vo a chu mi hnuwa a maya acid thele in pakhat zok chuan a oma .38 caliber silain voini akapta ane Franks a hi a hmuna ka po chhon lovin a thinga la misual pani hian an silai chu an ka kwal na kumsom nga pariata upa dor nei tu and Robinson po chu a ngonga ka ani a ma se vane thak takin ani hi chu adam chuak lo mai poyan khoi zo vele hian misual pani te hian Franks a bag dollar zali somni panga omna chula in an pia maya an ma ni lo ngak reng tu kar ringa chuan an tlan lut ta a mi puiron pun khom ma in an tlan bo ta ani police te chuan he thil sual ti tu hi an chui ngal thuaya ma se ma son na ero an nei tam lo hle kar khat aliam le ta tia chuan wanei thak takin kumsom pania upa Eddie Vernon chuan misual 10 Franks a an ka hlum lai chu a mu thu le a ka hlum tu po a hriat thu police te chu aron thil ta a asoidan chuan silaya kap tu kha kumsom pariata upa Ricky Jackson ani thu le karalo ngak tu te po kha kumsom pasare upa Ronnie Bridgman le una upa kumsom ne upa Willie Bridgman ani thu asoi Jackson le Bridgman te una upa ni te hian tuntruma police ten an man ma hi chuan criminal record an la nei ngai lo hrim ma se tuntruma Franks athina awang hian me ni somni panga sangkha zakwa somsari panga khan court chuan tual tha mi tha tumna le insuam thuboi asiam sakta ani an pathum hian a rang chavin Cuyahoga County Court of Common Pleas August sangkha zakwa somsari panga khan an chung thu ngai to ani a thure tu Vernon soi mai lo chu police lam te point Franks athi na a in nam noi te an ni ti evidence engma an nei lova Franks a bag le ama ka nana an man .38 caliber silai emo an tlan bo na ka ring thleng po khan engma mu zui ani lo bok Vernon hian kota chuan ba satanga achuk chi chu apia dewa Franks a ei chop dora tang ron chuak le mi pahnin an lo din chil ngal a mu thu a shila a en reng lai chuan mi pahni te chuan Franks a chu an khoi tamai ni in a soi angai na hrelo lutuk chuan silaya Franks a an ka thluk nu le kar manga an tlan chiat thleng chuan a en reng ri ngot thu a soi bok Vernon ati lova thu she tu omber misual tena an ka hliam ve dor nei tu and Robinson chu a in rin lo laya a ngonga an ron kap thut kha ani a anator ba ka ama alo chi ai bok nen tu tenge misual te chu ti engma a hriat theilo thu a soi thung kumsom paruko upa me chetlei rol pakhat Karen Smith chu boina thlen ma loka pi enivador tu ani a ani chuan dor pona chuan mi hang pani an om nge ya ma se chu mi te chu Jackson emo Bridgman ate u naw emo po ani lo ve thu a soi ve thung
ma se he chung po hian court chuan Jackson le Willie Bridgman chu Frank Sathat tua apu a August sangkhazakwa somsari panga khan thiamlo achan tirta ani September sangkhazakwa somsari panga a Ronnie Bridgman po Frank Sathat tu Jackson le Willie ate lopui boma hun himlama kara roi tu apu ani awangin thiamlo chantir ani vele tabok court thutluk na ang chuan an pathum hian thitura an chung thurel ani a ma sevani thlak takin kumsang khazakwa somsari pasari khan damchu lungin tang tura an chung thu chu rel thatle ani ta zo kani Bridgman ate u naw hi apa in ama kumlok sang khazakwa somsari pali khan alo thi san to awangin anu besi Bridgman hovin an chenga anni ba ka hian u naw dang pahni mi pale meichia an nei bok Rodney Bridgman hi school lama thokin a uzok Willie Bridgman ero marine lama athok thunga ma se a result that tok lo awangin in lama aron hodeu chau ani a Ricky Jackson a po hi na zong ve mek ani ti chuan Jackson le Bridgman te u naw chuan an wang lai hun tra zong zong chu jail chunga an mangta a jail an tan tir atanga kumsom ni pasari zet aliam nuwa kumsang ni pahni khan Willie Bridgman chu intiam kamna nen chua zalen ani a ma se jail atan na lama aril ru adik zan thei tol awangin police lam thu soile anin tiam kamna po chu angai poimo theimeu to lova heiwang hian police te chuan jaila bok an khung le ta ani Willie unau pa Ronnie Bridgman po sangni pathum khan intiam kamna nen bok chua zalen ani vele a jaila ma le kha alo zirna sat to awangin chua zalen ani hnu deuh lok hian na a hungal maya kumsangni pali khan nupui nein chung kopa ngai tak adin ve ta ani News reporter pakhat Kylie Swenson ni chuan Bridgman ate unaw le Jackson ate thuboi hi aron mel riat thara athayang to ka achui chian hnuwa kumsang ni som pakhat June thla khan Cleveland Sin magazine a Frank Sathi dan chungchang le an thuboi rem dana thilfel hlel om chungchang aziak chuak ta a heng thilfel hlel asoi chen khatte chu heng te hian ni Vernon thu soi chen khatte kha ama le ama ainkal ani ti in asoi phota Court a thil soidan lo ang deuh hian Vernon chuan ama a police te hnen a soina chuan Miss Walton Frank sa an be lai hi ba satanga mu ni in a in soya ma se court a thung ero chuan ba satanga a chuk nu in a mu thu a soi thung chu ba ka court a thu soya hian Miss Walton Frank sa an be hun hi ei chop dor lampana kar atanga Frank sa aron chuk chia ni in a soya ma se ama a police nen a lo soidan chuan Frank sa hi ei chop dor atang ron chuak a kar lampan tur ni in a soile loisi tin Vernon classmate te point silai puak ri hi an ria a amai ro chu heti lai hian bus chunga an omveka tu main eng thil nge thlinga tu nge mi sual chu ti an wa mulova an thelo bok ni in an soi Vernon a khan dot a soinan and Robinson ni pasalin Vernon chu dollar somnga a pe ni in Kylie Swenson hian a thuzia chuan a soiter bok ani Bridgman ate unaw le Jackson ate hian an pathum hian thil sual ti tu an ni lo thu an soi veka Frank Satha ani lai khan tha ani na huna an om lo ani ti hriat pui tu po an nei vek bok ma se chu ti chung chuan court lam khan an thu soi kha an ngai tha thadu tat lo ni in a soi tel boka tin Kylie Swenson hian Vernon tuna kumsomli pariat lai lo ni veta chu Frank Sathat tu a Bridgman ate unaw le Jackson a apu chungchanga interview atum po in Vernon hian adu lo thu a soi bok kumsang ni pathum khan Vernon hi thisen sang awangin damdo ina da ani a hemituma an pastor Arthur Singletonan awatlo tum hian Vernon hian Frank Sathat tu a apu te kha aphua chop mai ani thu le anhuwa po ain chir thu a soya tin police te chu thudik shil atum po in police te chuan an phal to lo zok ti in a soi bok police te hian Vernon chu no pang mai elani a I thu soi kha dot mai ani itile si chuan inu le pa te jail an tan pha nge yang an lo ti awanga Bridgman te u naw le Jackson te kha pu chun zom ta zel ani thu a soi bok he thuan riat vele hian Ohio Innocent Project te chu an ron che chuak ve ta hala Brian Howe le Margot Say te chu Jackson le Willie Bridgman te u naw tan ron dingin thudik hailan ani theinan atul angan boi pui ta hala boina thlenlaia police report te chu an handap chuak ta a anrinang nge in a ma po khan police te chuan Frank Sathat tua khan mi pahni
Paul Gardenshire le Ishmael Hickson ate an lo ring hlel reng to a ma sever nanan Jackson le Bridgman ate unaw aron soilan tak sia khan an ngai sak chun zom du talo ani ani pahni hi anina taka chuan tual thale ruk lama po hnu ma lo nei to ni in police te po in an lo man fo to a anu zela an thria dan phei chuan Frank sathat tu te tlan bo na kar le Hickson na kar chu aloinang chia nge November sang ni som pali khan Jackson le Bridgman te unaw chungchang chu court chuan angai tu thale ta a heta hian ama a anma ni diklo taka pu tu varna po kha ron tel vele in tuna chuan athu soite kha phua chop mai ani thu aron soi ve ta thunga chutia an diklo na engma mu ani tak silova chuan Willie Bridgman le Jackson ate chu jail atang chuan chua zalen anita ani Ronia ero kum sang ni pathum khan chua zalen alo ni to wangin atan kongrau asutam ran lo jail atanga chua ani hian Jackson hian kum som thum pakwa le thathum le nikwa jaila hun mang mana Willie Bridgman hian kum som thum pasari mang ve thungin Ronnie Bridgman hian kum som ni paria jaila hun amang bok kum sang ka zakwa som kwa khan Bridgman anu besi kha aboral man awangin afa te salen na hi amu man talo ve a kum sang ni panga khan zang na domna Jackson hi $1 million pek pot ni in kum sang ni som paru khan Willie Bridgman hi $2.4 million pek ani a anaw Ronnie Bridgman po $1.98 million pek ani bok kum sang ni som paruk April thla khan Jackson hi court chuan $2.65 million peturin sarkar atile bok Archie Williams satorna kum sang ka zakwa somriat pani December ni kwa khan mingau meiche pakhat kum som thuma upa chu ache na hmuna thi chonga mu ani a police lamle doctor ten an enfi atanga alan dan chuan he meiche hi pong sual ani a kutpo thak nual ni in chemte avi ani bok police terin dan chuan pong sol tu hian meiche hi lu chilin bengcheng asiam ma in kut athak anga che theilawa asiam nuwa pong sual zuin du tok anga nuwa thiturin akal santa ani anring ber Vanei thlak takin he meiche hi damdoi in lama enkol ani nuwa aron har chuak le theihlawa ama pong sol tu mel mang le chanchin a hriat theiang ang te chu police te ashil ta a ama pong sol tu hi mi hang kumsom ni chunglam ani a ama aya sang fitnga le achan ve bor oma sernei ni in asoi police te chuan poi khoi tu ni thei om chu an handap ta a an be se a in ma po an son chak mi pathum lai main pong sol thlenna hmuna hian mi hang pakhat kumsom ni pahnia upa Archie Williams chu an hmu ni in an soya Archie Williams hi Baton Rouge Louisiana hmuna khosa fitnga le inchilia sang ni in mi hang ani a Williams hian meiche pong sol tu chu ani lo zia le pong sol na hmuna chuan a om lo hrim thu a thei to pin phama se a hmu tu ni a in soite chuan Williams chu an hmu ngei thu an soi ve thlat awangin mi pakhat thu a in mi pathum thu chuan ngai poimo a hlo zok aniange January ni li sang kha zakwa somriat pathum khan police ten Williams chu an mana kota ruain a chung thu chu an ngai tu ta ani athiam tu soi ve te chu oisak ani miau si lo awangin court chuan thiam lo achan tira Williams chu dam chung mai ba ka kum somriat ta ina hreom taka tang turati ani ta ani tichuan Williams chu United States rama tan in hreom ber pakhat Angola a chuan April ni somni pakhat sang kha zakwa somriat pathum khan dalu ngal ani tabok jela tan chan tir hian Williams hi kum somni pani mi lek ani athiam thu soya court sang zo ka thlen chu Williams hian adu ve hle thina ma se an chung ko khosakin azir lo mai ba ka mi hang ani awang chuan tu ma in an ngai sak arin chuan lo wang ani deuh ber kumsom thum pasari jela atan chung hian Archie hian pathian faka zain hun amang thina diklo taka pu ani awang chuan aril ru le thinlung chu ke chema se atharau nun ero awong nung reng thung Williams chanchin hi The Innocent Project ho chuan lo hria in an thei angin ma an lak sakta a voitam tak Williams ai o te hian kota kalin kum engmo zat an be hnuwa Williams chungcha ngai tu that le fingerprint po ennon that le chu court chuan arem ti ta ani ti chuan pongsol thlenna hmuna police ten fingerprint an hmu chu test that le ni in vanei thlak takin fingerprint chu Williams fingerprint nen alowin mi lo hrim maya
tin mi pathum lain pawng sual a thlen tum khan Williams chu ina omin amuthil dai thu an soibok court hian Williams chung chang angai tu thatna hian Williams atana ding dan thremi chuan pawng sual tok tu meiche soi ang khan pawng sual tu chu Williams ani theilo ati a ama pawng sual tu chu sang tak ni lo ma se ama aya san jok thu asoya ma se Williams hi ama ain atoi jok si chu mai ani lo pawng sual tu khana o ma ser nein asoi boka ma se Williams hian a o ma ser anei lo thu atar lang bok hetiang hi thilom dan ani tak sia chuan Williams chu a thil ti dik lo ni mi alwa jela an lo tan tir char char ani ti local district attorney lam chuan an thre chuak ta ani chuti lain poikhoi tu tak zok po chu police te chuan an man chuak ta boka Williams chu March ni somni pakhat sang ni pakwa khan kumsom thum pasari zet jail atan nuwa chua zalen alo ni ta ani jail atanga a chua hian Archie Williams hi kumsom nga pokomi ani Archie Williams hi season som pangana America's Got Talent show a khan atelve a kumin me ni somni paruk sang ni somni khan khovel mo thein stage a zai turin aron pen chuak ve ta ani mi pui tam tak ma a le TV lama en tu tam tak ma thuma a han nei te a chu chu reilo hle ma se mi pui teril ru le thinlung thak danglam vek tu ani ta ani diklo taka kumsom thum pasari zet jail tan tir ani chunga abeidon ngai lo zia le eng tikni emo chuan thudik chu ading changang ti jail tan chung po khan arin tlat thu soin chuarin na chu kumsom thum pasari nuwa ataka aron thlen tak thu a han soi chuan mitin mela chuan khongai na le lompuina mit tui a mu thei chuti chuan Elton John a hla Don't Let the Sun Go Down on Me ti chu moile lungkuai em main a han thlo ta a en tu le ngai thatu zinga in sum thean tlem hle a han zai zo che chu mi pui an dinga an aw hlua mai judge zinga pakhat Simon Cowell pe chuan Williams he lai hi ama a ka ngai thlak angin ka ngai thale thei to lawang isak nu hian omje ran hlak anei ta ti in asoi hialani Archie Williams hi semi-final a Westlife la Flying Without Wings ti asale a top 10 ain hlang kai nge chiandu takte u atopa thudikhi ading changle nge trina ni ti irethar le ang u tu po hian harsat na le boina kan tok veka kan dik na nge ya po musit le endong kan lo fo train achang phei chuan khovel pum pui hian min hota emoti mai tur khopin nung min chona mani nge po nun beidon na ruama min roi lu chen ma se heng huna te hian pathian le mani indem mai lo ila dikna du tu pathian chuan a hun taka min ladin pui ve nge yang hlo chamna hi kan beidon pui phot lo chuan hlo chamna ani thei ngai lova chu wangin beisena nen malam hun hi a eng zongin i clear zelang u